ariko se wamungani ubundi mu buryo busa nk'ubwihariye waba warigeze kubona igikorwa cyangwa se igurwa ry'umukinnyi ryahinduye ikipe yose burundu? Ndavuga umukinnyi umwe winjiye mu ikipe agahindura byose, agakura ikipe ku rwego rwo kugira icyizere gusa akayigeza ku rwego rwo guhatanira ibikombe bikomeye by'ukuri. Igihe Declan Rice yageraga muri Arsenal FC avuye muri West Ham United, byari ku mafaranga angana na miliyoni 105 z'amapawundi. Ibi byari nk'itangazo rikomeye cyane ryahinduraga amateka y'ikipe. Mu mezi make gusa stade ya Emirates yari yuzuyemo abafana baririmba izina rye hejuru, baririmba sinakubwira Declan Rice, Declan Rice. Mu gihe we yari amaze ku mutima wo hagati mu kibuga cya Arsenal nk'umusirikare mukuru uyoboye urugamba. Icyo benshi babonaga nk'igaruka ryo gusesengura cyangwa se gufata amafaranga ukayashyira ahantu utizeye cyaje guhinduka ishoramari rikomeye kandi riteguwe neza mu mupira wa none. Ndashaka tuvuge kuri uyu musore wagiye agahindura byinshi mu ikipe ya Arsenal.